Indangakwemera. Nemera Imana Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi. Nemera Yezu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, waje mu isi abyawe na Bikira Mariya, akababara agapfa, agahambwa, akazuka, none akaba yicaye iburyo bwa Se, kandi ko azagaruka agarukana ikuzo. Nemera Roho Mutagatifu. Nemera Kiliziya Gatolika Ntagatifu. Nemera ikizwa ry'ibyaha. Nemera urusange rw'abatagatifu. Nemera izuka ry'abapfuye n'ubugingo buzahoraho iteka. Nemera Bibiliya Ntagatifu, igitabo cyahumetswe n'Imana, amasakaramentu Yezu Kristo akoresha adutagatifuza. Nemera kandi nkaniyambaza Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana n'uwacu, twarazwe ku musaraba. Indangakwemera mu mateka ya Kiliziya. Kuva mu ntangiriro, Kiliziya ishingiye ku ntumwa, yasobanuye kandi itangaza ukwemera mu magambo magufi atunganiye bose. Uwo mwanzuro w'ukwemera ntiwakozwe hashingiye ku bitekerezo by'abantu, ahubwo wakuwe ku byanditswe byose hakurikijwe igifite akamaro kurusha ibindi, kugira ngo haboneke inyigisho imwe rukumbi kandi yerekeye ukwemera. Mutagatifu Sirilo agereranya umwanzuro w'ukwemera n'imbuto ya sinapisi. Uko imbuto ya sinapisi mu mpeke yayo nto ikura ikavamo igiti cy'inganzamarumbo, ni nako n'umwanzuro w'ukwemera ukubiye mu magambo make, ariko ubumenyi burimo bukadufasha mu busabanyiramana nyakuri, nk'uko tubibona mu byahishuwe mu byanditswe bitagatifu. Amahame tuyakira buhoro buhoro, tugakura mu busabanyiramana kugeza aho tujya kuyamamaza. Iyo myanzuro y'ukwemera yagiye ishyirwa hamwe buhoro buhoro mu mateka ya Kiliziya, bayita uburyo bwo kwamamaza ukwemera. Indangakwemera hashingiye ku magambo ayitangira ya ndemera. Kwamamaza ukwemera bikorwa mbere na mbere mu gihe cya batisimu. Indangakwemera ni ikimenyetso cya batisimu, kubera ko batisimu itangwa mu izina ry'Imana Data, nta Mwana, na Roho Mutagatifu, nk'uko tubibona muri Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19. Amahame y'ukwemera yamamazwa mu gihe cya batisimu, akubiye mu baperesona batatu bagize ubutatu butagatifu, kandi abo nibo shingiro ry'ukwemera kwacu. Indangakwemera ya Kiliziya Gatolika igabanyijemo ibice bitatu. Icyerekeye umuperesona wa mbere, Imana Data, gikubiyemo igikorwa kigamije kiremwa. Icyerekeye umuperesona wa kabiri, Imana Mwana, gikubiyemo ugucungurwa kwa muntu. Icyerekeye umuperesona wa gatatu, Imana Roho Mutagatifu, kivuga uwo Roho nyine we soko n'ishingiro ry'ubutagatifuzwe. Ngibyo ibikubiye mu mitwe ingingo z'ukwemera itatu. Ya mbere ivuga iby'ikimenyetso cyacu. Ingero indangakwemera zabayeho. Indangakwemera yavuye mu nama nkuru yabereye i Tarente. Indangakwemera yavuye mu nama nkuru yabereye i Rio. Indangakwemera yavuye mu nama nkuru yabereye i Toledo. Indangakwemera y'umuryango w'Imana. Indangakwemera yavuye mu nama nkuru yabereye i Nisaya. Indangakwemera yavuye mu nama nkuru yabereye i Constantinople. Indangakwemera zashyizweho na bamwe mu bapapa. Indangakwemera ya Papa Pawulo wa gatandatu mu 1968. Muri izi zose hamwe n'izo tutavuze hasigayemo ebyiri gusa, kuko arizo zifite uruhare rw'umwihariko mu mibereho ya Kiliziya. Indangakwemera ya Nice, Constantinople, yiswe gutyo kubera ko
yakomotse ku nama nkuru za kiliziya ebyiri, iyabereye i Nisaya mu wa 325 n'iyabereye i Constantinople mu wa 381. Iyi ndangakwemera yakomeje kuba rusange muri kiliziya zose z'Uburasirazuba kugeza na n'ubu. Ni indangakwemera ndende tuvuga mu misa. Tukagira n'indangakwemera y'intumwa kuko ikwiye gufatwa nk'umwanzuro w'ukwemera kw'intumwa. Ni ikimenyetso cya kera cya batisimu muri kiliziya ya Roma. Iyi niyo dukunda gukoresha iyo hari isakaramentu rya batisimu. Kuvuga indangakwemera dufite, ukwemera ni ukwinjira mu bumwe n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.